ame ai la ban chi kin oi ten tu hin LIC sang in kim khan sai kin le post office ana SSY Sukanya Samidi Yojana ti tu hin nu me ho e chu wang le nu me abo hin che LIC sa nu me pasal na zui khop the in chapang wa ai wa Sukanya Samidi ya ho post office a ho ti tau te sum tam ta ta seu cho na ai le chu ki nai pi ma mi kim khan chu na su kin LIC to ki nai pi ma min sai ki Sukanya Samriddhi Yojana tu ham heche Prime Minister pu Modi in ahun kai chu ana pat do hin Haryana a beti bachao beti padhao safeguard child kiti khat mangcha heche scheme hi ana pu do he bovin na heche post office tena bol hin heche policy se sumton cha cha ga ki koi khunung la interest tamta ta ma moding inja LIC policies a Jivan Tarun policies chu khunung le ale khasim na ding asul kai na ding ipipia mandi kiti hin LIC a chu ama yong hin hichi ema cha bo le hin ain la hichi he pu Modi akai sunga bo chu ngchi thei ding in aumin market to yong ling he tivin interest rate yong akum kum hin anim su yang in na che kyong research kan na bo le na tham hat chung chang interest rate yong 9% ati jo 17-15 la da nai a le de le tu hin market hong hoi mo ta covid la yong hin lockdown pi hong hoi le tu ai percentage yong hi 9 akuna sung khil su ungi su a 8 and tiwa something and that 7.6 sung hi cho to a ngi khobe lang le hong khin lai mai the chance so na ji chu tang lockdown kin ei tan na cha chu risky na risky la anga he SSY investment bo hin na ele tam kon chang hi tam kon thina khat ma se pi pa se pi nu yong hin thina khat yong la anh có tên là sẽ bị đấy na, LIC sa chum talo, LIC sa chum talo, LIC sa tila payong cover ke ball, chapang yung cover ke ball, hin sumyo saving ke ball, hin, tila ya SSY ya chahile, das scheme niya ukat, chapang niya hong kipo do hin, insurance cover yung ding taasan pun na, yung la interest rate yung so market risk hay kitikinin, hicho hi ahir chun LIC Jivan Tarun chapang policy hi, hapanin apat som jay ticho, kagasay do no me, to aja juga say sao biya daw hin. Ama cho tem khanen azui pi nu yang cho theta le chun damo ve se jin thina man na kha nei tale ila ila sia cho claim so de claim asum a kim chona ta cho post office su lo da ne chena chung chona jo tem khanna asum yong chu a pet na kilo thailo akum lun ai lo le akum som na gi tham som ni la khana ma len ten la lo be ne ne en ko ten chi ka se pi ngai where is Malaysia chu sum chu na se do kha chu kum tum no le na surrender ang ki bol thei so policy ang surrender ke bol thei na LIC policy se am nan cha tam chu 10 20 30 years yong le ai lot 15 years yong le emergency fund man thei cho na koi ta bang ka chu policy chu ase zo lo om kha ayong le kum thum ham ka po kum li kum nga ka po chena ki bet pro thei policy surrender ke bol thei hin isum ke kila do thei hin ateng le koi tabang kha chun emergency asum dei ma hi yong le policy loan yo LIC na pethovin na kum thum jawa pa na policy loan yo kila te heti chu ka sei do no me enge tunia keulim na LIC Life Insurance Corporation of India chung chang keulim na chen chuin tin tunia yet si them khat be cho idea chin nei du ta sanom tan na ta ban ban yang policy ho yang in sei dun lai ki pa mina chaina gya na hin jin na chunga sei lo ki pa thu ki phongen sai pa chunga ki pa thu ki phongen na ki pa me ki enge si chan chun chai tau tin e pila ban ki mu ki ka de ven na dam sel tan mang pha